ama Spainin avela Chipinthei Talkshow in azom ki thei ji win patheni thangwa win namsunga min thangma ma chuta le lamlangang thema ma multi talented zong hiya Joseph Samte tuni ni kho in boy he yong le studio sunga guest adinga hongjin ama in a lim ovin mi piti hozo sin ki holim na chuna ban taw hete bro ama Spainin bro na tieng kating na chỉ giống lẽ năng mà chân chính thu thèm khát nên sẽ bị vô cái mà chú cái lẽ Kamin Joseph Samte hiện sa ba manga abal lẽ kapina chú nang gin chat lo be ki kapina chú lẽ kang po pinis tu ka na pinin abal lẽ kapa min hi lẽ chinda la hin kanu min hi lẽ nga ngai hi tu le tu din munin cho champura new lam ka khomin thanga ho ka cheng ovin ti chu ka first introduction he ole ti pau me tu to he na ipi na sima hello le pina bolam chi chu them khat nang ma chan chin ne ga sei pi be thei diu ham tu le tu hin choreographer ka hin choreographer ti pha le dance langa aphu tu a hi lo le lam ning dan asim do pa ti ta bang hin tu hi ka bol pen hi le cái mà on studio cái này cái studio the flow dance studio kiti a hi cái man teacher inong ka zawin cái nuya assistant khalin yung ka koin abale sapang ho hi munchuma lama zil phalin man tampi pina zil jiwin cái ko ma hi man aman thom cha cha ake hin ama hoi train ka pi in ei nam sunga dinga bol thei chan sana pan kala he tu pe nai ki pau me pa cha no ma jing in na nam sunga he tabanga public adinga gel kho na ne ya pan la ho la khat ne hi tai na ya ha sat ne ong tampi na to ding ki pa ne ong nop ne ong tampi na to ding hin cho che them khat mi pi he ding an hen sei pi de ham ha sat nai sei di lewang atama tam di hin na aji chu ka tu walin ha sat nai ti phalen kaniwa ki patin lam kalan lunglu in abal le lami ti phale e ho igamu wai het sa ta pasal khat alam le ge ya koi jiu nung mai alam le ho to be honest chi a hi kani wa pat kalam lung lut na ba hi kain ko tin idei sa ji pun na i kham jing ovin i chapang la ya chu i than ji a chu kilam te ti ba khat hin in ko te support la lo e ma on hard work a ki to del ngain aba le ha sa na kana tu pen chu hi le Amy ho adi set to e ho unau pi me le ho hi lo le kol le vai ti ho hin lam lang i angai sang win e ho langai i ngai sang now short nai lo ke chi a chu chi ma sanga chu 2000 around like 2014 masang pi a hi 2008 7 dungai lami ti jong le chan phalo dinga khu min agel ji hin na i lam phalong min imu dan a hi lo min ivet dan khu nuk lo he ya dinga tun wang ne khat anum zet dan na aji chu lami a benefit hi pi ka na hami pi ham ti chu ahong ki hedo pan tan ei wangan chi phat chi hun la ya chun aha sa pen chu pi ham ti le lami ti le wang chu mi du da ding ngam ki koi mong lo he chi chu ha sa na khat hin abale lama ha sa na pen hi teacher nei lo guidance nei lo tua hi pathilung sit na zalin choreographer khat ka hi tan teacher khat ka hi tan mi ko ma teaching ka bol phale awang pha he na tua hi lam ka khasunga he theidinga the flow dance studio ke ma tan milun hang mia tan abal within second mi tan opportunity chum ki pin ai wang ha satna ka tina pa chu pm tile ke phat hun la ya 2006 velin lam ka ki panta chi phat la ya i hil dong lo he la mai po do jong le ining ki le phat le in ko ten osi APZ ti tabang na ha sat chum min abale kaniu lai hin ga ki sei sau je vele infala khang to ka hin fasmara hi kaniwa pat infala ka hin ti chu ha sa pen chu piam ti le iunau me le ho hi a standard jovin ama hin lamong ana he mas sa jovin ilung lut mama ihil vine ti phal ihil num ji pu vin na crew member sim juvin ga zaw nge ti phal hi zat le nam ji ong ki khen ti tabang tampi pitem regime tabang thil ka tu jin cho ha sat na khanin ai wangin tu le tu din muna din wang ai ho generation ading a hi sapang ho hi lo la mung zil tha khang to ho hi wang pha ka sai chi chu ya ki pau me
atile tu tua he chi the flow dance studio hina holai mona na bola abanting le student hi izat tabang na neyam ama se pena ka flow dance studio ko na hi le keima on house ina homa ka hona hin holai mo new lam ka keima in muna na homin thanga ka hona hin home studio hin hizong le hi chi keima plan dan hi su let be di ka planin abale student hi a totalin ki sim lewang tu le totela abona kai zo ki sim di lewang chu 62 atlingin ki het kilo 61 ham 62 ham tu kumbet sana tu kumbet silo ningkuma pa ti chun omin aji chu lami ti pha lehin student hi tu kuma to ningkuma ti ho kisim home thei ji lawi a san na khat chu phiam ti le ahung kai sa ho jong hai ji atha hung lut ji chom khat ki nga jiu chom khat lo pha lung kai tha ji ti tamang tia ji hin na itia chu chi le hin student hi tu le tu pet in wang assistant teacher ni kan in khat keima CEO assistant kan hi Victor hi in abale keima assistant teacher pet kan hi ken baby hi na abale Cecilia kiti numei chapang ni hin amaten hi keima assistant kamang sa ji in pasal lamzau si ki he zong le piti sei de ham numei chapang numei ho lamin il pha le pasal khat numei lama ong lam chu ki bol mo loi ai wanga chu chan kilom lo tabang mi mu adinga na chi ho je achu numei assistant koi ngai te in tu ai ite ai ka chi pet lai ta ki pau me ai le the flow dance studio chu lolhing ma ding hi ka ging cha en na chi chung chona nang ma education qualification lama hi chan ho na sima education hi kai honestly 12 ka chai phon aji chu lekha wang hi class 10 lo class 9 chan hoi ta in kana simin ka lekha simna mun hi le Jim Higher Secondary School airport road a hu che ko na kain abale chorchampura Royal Academy kana kain lekha kiti hi kana chi hoi jing nge kiti le ana pha jing ai wanga chu teenager hi dung zu ai class 10 in hel to hi behavior ngi change ipiti sei di ham ne khat lam lang ga lung lu le chi phat lai chu lam a meaning ta kan he pun lami ti hi ni dang lai igel la mina tu le tu nong mi them khan agel pha itin agel juvin lam ki ti hoi mi du da lawa ki ti yo cho ai wanga hi hoi ta igel tu chat ai le ke kan agel hil pa chu pe ham ti le ilama hi le mi zapi he thedinga ki yo sa num ti khat so ki yo sa num ki pang sa num ki pa sa num le kha jong kier be se lo behavior on ki change sam kholong dik ta ding bike to ding loi ho to right ball ding ti ho vel khu hip hop lang in anaki lai e wanga chu lam lang hip hop lang ti phat le chi lifestyle pa chu hip hop a hipun hip hop ki ti cultural hin it's about like sharing each one another the way how we dance together ti ho ta bang na culture hip hop culture khat hin hi ti ho bang lifestyle chu hipun e wang chi phat lai chun ken kana bol hi kha chu piam ti le chi ho je a chu kana bol hi hin chi ji a chu ka education line nam ne khat na bui thim je me chi chan chwe ki pau me ati le khan hin simin na parents expectation ki ti le in ko te chun service hin mon tin ti ho agel te ding hin na ale langan hunglu na hi in ko te ko na reaction iti umam them kat chi pa wang chu kanu to hap ta khat ka ki ho pun ipiji ham ti le ka le kha epitm ka hai zo nu nga he ka ki ho lo na ji chu piam ti le district hospital a ho medical representative in na kana tongin to hi Dr. Tombing a hi lo le mi chum assistant kana bolin medical representative chu piam ti pha le low ho ama ho commercialization bol this SARS hi explanation bo ama hon prescription aji duty ho tabang hin chitinga ho kana tongin ka salary ang hoi thau nan ai wain kalam lung lu na ji ai kan nga he na kan nga le ipiti tam ti le kanun nangol na lom lo men ti ta so nangol wale ipidinga chi chuna hai sanam na henu lami kan e apat kalung ngalu din kati lami kan e apat kalung ngalu din chi a he
no matter what dancing is my life so I'll follow my dream ti chu aba le ei hola nga hi ka se num be kha chu hi ei hola nga hi nu le pa ho ei piti sei de ham mindset khat ka dei lo ga ti leng thing selin hi jong le nu le pa hon icha di si na di wang koi man a dei pm bol di lo hena hi jong le igam sunga I khelu khat nga ka dei chu hi le nu le pa khat acha pina hi le ai se hiding pasal hi le ai lo le doctor hiding lo police officer hiding nu mai hi le nurse hiding ai lo le chung hena chi mindset pa chu ka dei lo he ka ti icha khat apingai ping do na le he nge le kha sim sa de hi wanga chu le kha sima phat zo sa ki force pa ko anum thei pun na I dream zong ki follow thei lo we to example lam kan lung lut in kan ewa pat kalung lut na chu ka parents te ham khanin ka le kha sim pumin hoi te in no reason lang hoi te in aina support en lang aina kho kha le na ka lung tuk ba chu to tua ka gin chat sangong sangzo kan lung me the e wanga chu e holanga I toy se bangai icha khat chu lekha sim sa te ding ama dream pa chu koi machan epidam angai sa ji lo na lekha bo se ai mi ki kho kha ti ta bang te aba le ke in sunga hi ga ki sei sau be jable kapa pon kapa hi ta pon na kanu hin piti sei de ham kanu to ke bo se ka hiuvin tun wang kanu to ke bo se ke hita pun na chi hun lai chun kanu chun ai piti se ham na pa jong no boy le khaung ke ha bol lang kha mo ji do in lang government job nei guin lang katin kanu ko ma ka sei khai henu lak nga lang gu lang police ai lang sa pelu na diwa asung jiuvin asung khla jiuvin ai wangin piti sai ham lak nga lang gu chu ine ya hi le business kat ki start zo le hoi zo lo di ham kati ke lung thi me aji chu ei ho tanga hi government ti pha le akoi tu le cha pitem mi government job dei lo koi ma chaum lo chu government job dei ngen hi wanga hi hovela house pen I vet ho house pen ho I vet pha le hin government job ne kha chaum ji lo to example China dinga alin pen mi house pen hi lo le head headinga India sunga dinga Mukesh Ambani to they are not they don't hold any government job it's all about business ji ji hi gam sungang business ai khang to le I development hi hung khang che le ti ka se no le to hi parents ko na reaction pt tam tua hi amasan chu aina support pu na adi sada ka puni support sei loading ka ti wangin kalung thima omin kan sei he tu ni kapuhin ipiti sei de ham kalam lung lu ji ai kaloi ho ko wang ka sei jingen lam lung lu ji amol thu ki ti khanai lo ki mi na ai wang chun 2012 live vela chun lam kalung lu wang kapu alung hang walin gas cylinder to ikanin na abela ive to ka ngei tu le wang chu he nge kapun lunggel khat nei cha chu I voi me the ai fa apet a chun ka gel thei pun ka pom thei pui na I jong le ga ngei tu le hiti bang lom no ma khu an dei sa lo we lam lang pai ai wanga chun 2050 mai ta first soi pi ho kan la lunga he all star adinga Manipur top 1 nga first ho kan la zo nga he katupa ma na red team chana like if we do something good they will start to praise us and if you do something bad they like hasian say sit ai lo let na dream chan follow sa num lo na from that thing change a bit ai wanga chu to ka sei wanga chu 2015 zo nga hi to ka job ka ti pa hi district hospital ka mu hin chi chu kan nga ki din kong ki tha pat ki pa chu aha sa thau ni jong le kanu to ne khat ke ni ki ka hi ne khat ki nop mo na jong le to ai everything is fine I should say yeah ki pa me ale tu chana hi achievement se pp ne ne ya achievement kan hi na thei dinga na if I'm not mistaken Amy hola adinga tilem Kuki community sunga dinga hi diploma certificate mu masapin hip hop jazz hile contemporary adinga diploma certificate mu masapin hi keito Christy vai phe ke hin ka diploma certificate mu na chu hile to he thedinga audience academy kana mu hin crew member kana zawin kana zaw zo nga teacher ka zaw ki audience academy ai community teacher in ka tong na chi zo nga hi mun chung to infala fitness studio vela khong kana tong khain
asot be se wang hi pon abal mun chung chuma khul lang ho ka pha na hoi tin umin teacher ka tong le len ja sei thei dinga chu achievement kani ho wang cha 2015 na kala pa chu to diploma certificate kamu pa chu het thing ta sei dinga wang ko le pa me hi le multi talented ni heti yong ki he na aban ting le la hi nang ma original kham ke ma original hi thum au min na yong le khat bo chu ka record panin album jong ki sim nai pun releasing jong hoi tan ki bol nai pun he jong le la sa ti dinga la sa nga hi lam ka lung lun zo hi banga la sa hi ipiti sei dam sa mo wang hi pon na he jong athim be si wang ki poi ki pa me ati le na gel thei dinga le mi pi ho dinga tuni chi studio mo na he la khat hin sa pi thei diu ham sure I'll sing one song verse khat to chorus khat is ade mi pi ho het dinga ka hin sei nom chu hi le hong ki go jing lain hi chi guitar hi Israel ako na Elizabeth Baite Impact TV studio ngai lut na zala hin pi o hi in ama chunga ki pa thu sangta i sei we kema on la ka sa dem mi lo le any song choice any song just okay Benny Hongsai is my favorite singer so I'll sing one verse okay nun lui ngai lo lo we nêu sen khăn hoa ngai lo lo nun lui gela lung hel lo lo lung hel sin laya wan li a luange sunni tumin mi hoa hình gì lại lắng nghe sen nào bằng núi lá gian có sốt in mai mi cả xin thấy lâu tây khóc vạ đông in rong cái nắng hình geling kita pau me la ngai ta khan hin sa pi win mi tampin jong hi chila chu angai no ma yeng in na u be ni in sung mi ten jong hin vele lung hel ma ding hi nan sakhal he yeng ka awan ting le dancer khat ni ji a chu ke chun la chu the khat nan sa dam ka ti le ngui the khat nan sa ai pi je le ki pa me na dan khat chu i chi ta in tu hin nanga ko na student ho ko ma na suggest na bol nom hi lo le lam langa hung ki penai lo ho neu khat lam chu lam the lam nom ai wa nga chu confidence nei lo ho dinga na pi suggest na bol nom am hin sei pi the suggest ka bol num pen chu hi le alam adi seda hi lam thanum a hi wanga pitiam dancing career abo zok ngam lo na abo ngam lo ha dinga suggestion ka pi num hi le na adi seda hi ha sa na sawin ke he in aji chu kyong nang ho tu ta bang kana tu in na ama ho tu ta bang ka tu in in sung supportive family adi seda background hoi lo le bang chu ong ki support nai sai lo hin cha chu ka sei num pen chu hi le hovela hi you live once you die once so follow your dream parents thinta saying hi parents or rest in his own le parents duty is to look after their child that's it but they can't force you to go here and there to point you wherever you're gonna go it's your own choice and decision right so kasay nung pen chu hile nakichat lo diu so we are here and then our friends out there who can help you and then adi sera to ha sat na pen chu pi ham ti le lam ati phal aki cha jiwin ain ko te ki cha jiwin abale studio hong lut gut phal le jong afi pe zo ji puvin fi hi to within second mean 1200 line milun 1000 la 1200 ka hetum ka swar pun ke hin 800 ka line aji chi pi ham ti le kyong kalam ji lai ka ha sak dan ke in kalam ji pe lai hi fi
ka nei pon fee ka nei pon I have to clean sometime I have to clean the studio to earn favor from the teachers or the owner of the studio. Sometime I have to wash their clothes, and sometime I have to be there whenever they call me, maybe around 9, 10, 11, whatever time it is. So tichun ka umin chizi achu lungtup na khat inia hi le ibo di na ibo di abale ha san na nei hi lo la lam kalung lut mong e ti honong ke kom na ne pots theu na tenong aji chu lam la nga hi ka ki pumpi jing he ka bol thei sun sun hi na to hi lam la nga hi opportunity ong alin tan abale to Bollywood ho event pha le hin to dance India dance ti ho choreographer ho hin season khat na hi 1 lakh ba famu na season khat me mi hi 1 lakh ba famu in to Prabhudeva ti ho hin la khat me choreography bol na hi around like 25 lakh samu la khat me choreography na e ho la nga hi chi chu hi thei nai pun na ai wa nga chu ama ho phat la ya jong direct out 1 lakh lo so they started small likewise we are starting small over here chi a chu to akip abul ki pan be hin ilung neu lo di he na dancer alung lut ho adinga ilung neu lo di he aji chu to ama salanga ipan kha wi awang phai yu ve aji chu someday when I die or when I pass away somebody is going to remember that Joseph Samte is a legend. So chi a chu ama salang yu vin panong la aditi hi ka sei nu me chi a chu dancer ho adinga ka sei nu pen chu don't be afraid, just come out and do your best what you can do. That is my wishes for them. Ki pau me ai le nang ma ngai dan khat na ga dong kit leng na tu chi media kitile movie industry lang hot to na no ho dance academy ho hi EPT ki gui job leo chun hoi deu in ten atiam khang to je min ten atiam thing ki sei le choreography angai chama ma in na kati na chu Hindi film ho event pha le hun anu gol hang pa hung lam anunga background ami hung lam pha le avet naldi set ti tabang na amasala ki het tabang so entin e ho langa event pha le hin choreography tu la hin hung zaw pan tai hi jong le ni dang lai pha lai neu khat like around like 2010 to 15 ki ka hi lo 8 9 ti la ovelin agol hang pan akhut aza le ki chai ti tabang there is no such thing as choreography shooting a ki bol jong apet peda amuna ko tu chun koyo a hi lo tu chun na khut za o a hi lo hung tar yo na akiti jin a hi wanga chu tua hi choreography ti pha chi ho chungai ta lawe it save time plus ka sei ta banga chu e thil zo si hi piti sei dihan easy the a ki bol thei na easy ta a ki bol thei chi a hi choreographer ho hi apoi mo na khat tua nang sei ta banga chu ipiti ka na dem na ti lo na phat chum pi di su pi ham ti le choreography ki bol pha le hin it doesn't consume time as it to preparation hoi ta ini masala hi le a set a jong a location a jong a vela tha bol ngai ta lo khat ve ni venal bol hi le wang thu chum hena choreography bol pha le hin time jong consume pun abale choreography bol pha le hin ama ho adinga phat chum na chu pi ham ti le abula pat a chaina chan agol hang pa to nung anu romance umum jing hu vet ha thau so aka la ane khat lam naung vet pha ko audience te hi lo mi pi adinga hi ipm attraction hi lo le thanop na interesting khat po to na abale a choreographer ho ma jong hi ipiti ham I khut su media through media film arts langa hi kilang zo the it's about like tun ke video album art and thing khara hi choreography ka bo pi ai le ama ho bo set profit hilon kyong ka profit so aji chu people come to know that Joseph Samte did this choreography in this album and profit ka muna chu ipm tile kya deong phachum ama ho deong phachum na chu khat le khat piti stadium la hung su phal achu langa hi phalen film ball hon jong lung thima he diu khat ka dei ka sei num chu hi le choreographer ho hi kauzi jiu hitin a hedom dom na kauzi jiu hitin hiti aru ma he na a foundation me choreography bol dan chi ji ai a hedom dom ho kauzi hitin abale choreography bol sa phalin mina ve leong na le zam za dang nam dang avet phalong nal di se na chi ji a chu choreographer ho head sa ding abale khala khat ki thu ko mi khan to naw he ka ti to a he e ho la nga hi chi ti chu umpun ai wangin tuin ang khang to tan chu ka ki pa na ki pau me
ati le ke holim na cho hung sot zap tan na kyong kadang hung go ji chen chom khat ki chol to go min nang clips them khat vel tin na mi pi hoin mi pi ho chom khat ki chol to go min clips Joseph Samte in anabol jing ho ama ko na a production tiu te na ama production them khat clips na vel te Joseph Samte video clips chom cha chu in vetawin tu hin ki holim na napan ki tawite bro ticket in kating na nang ho plan hi pp mam tu to he we the flow dance academy te elo studio te in pp plan mabana na nei wang ni hin se pi the plan hi saying awang alit alin hena world of dance kiti WOD kiti katumin till easy baited aki muwang hi pun world of dance lungna dinga chu Mumbai hi all India dinga first la ngai solo azong hi thei a hi lo le as a group azong hi thei ewang ke tuk ba wang hi le group a hi ding abale Mumbai chu group a hi na hi le Mumbai kuna munchuma USA lang ti munchum na hi Olympia best dancers from their own country, like from each different countries they are going to pick up the best dancers and then they are going to compete again to world of dance hin the best of the best as out ninga to India ding ang first la nga hin isei jing phal anu me hi wanga thil ha sata e phat lu ta diong hin tu le tu hi chi kalung thima amang thei pon na ka chapang hong ka train ting le vision ka dream pa chu ama ho koma ka share jin adi sena henge chuma wang chu video shooting album adi chi umin a hi lo le so bol dip chimuna hi ti umin ti ho wang chu umji plan na ai wanga chu amen di set awang chi chu he tu le tu ka sei pa chu world of dance sa chu at least a stage tan be chu ga chu dina chi pa chu ka plan henge
cái bao mày hung lò hình vin lăng na nắm pi choi sang khát nhau hung bằng vin lăng bạn tiếng là bạn cái độ nôm chui hi ai lẽ nó họ cái tele chỉ the flow dance studio te na ozani cái này là thì assistant teacher ama họ hi pt fee salary hi na maintain gì ham chu them pt đó thing say hi le salary hi direct a ki fix nai lo hin aji to assistant a kaman ho hi ke man diploma zong a chai nai pun teacher ta dinga salary ka pi dia hi diploma an chai ma sat ngai win abale test tam ta they have to go so many procedure like they have to choreograph their own and then chapang ho it a maintain di ti ho na chum om hin chi ho chu an bol ta phal salary pi the pan to assistant a kaman ho hi they are learning how to be a teacher how to guide the students as well and then how to go with the students like ipiti say them students ho a guide thei dan chu kising samasai na kitil masai tu pe na assistant teacher hi wang su direct teacher mo pu na ta di ta 100% a pu hi lo chi a chu ai wanga chu salary wang ka pi pu ne hi wangin so pha le swa hi I take the 50% they take the 50% ti ta wang hin na ta chu ka bol pe cái bao mày ai le số ba nó hình thì ai là cái độ nôm khát không phải na performance thì nó bol phát tiền là hình nó hay rate thì họ bằng cái này và mình hiểu lệ ipt làm bằng anh chầu pi gì vậy rate hi mồ lâu hi pun ai vangin ai ho pi cái coma isai hon adei bang chu ka dong zin mi zat lam ding nan ngai chat huam na cái solo ka hi la wang tu chu me mi thum ham ma hi at least above 5 above bang hi le 5,000 ka thumin for one performance thom na lai hena aji chu min amu pai 3 minutes ta bang kilam amu pau hi aki chai jinge ai wanga 3 minutes me lam na dinga chu you have to practice and teach the student for around 1 week preparation sawa 1 week sunga hi 5,000 mi gup ta bang an do to ki bang hena chi a chu ha sama main mi dung zuya chu a hi lo le adherence to a grant de will assume lean zep kalain a small zep tomcha ipiti sei ham tomcha hong lam me win lang ti ho tabang type thi ai pa lawang chu a price ne hot ka suki me nai ta chu chi ni ki pau me no na student ho he exposure hoi lai ho na pui ji students ho hi a thing ki sei le ai ho langa hi exposure hoi pen hi album hi or film ti ta te ai wanga film a wang direct a ka student ho expose on ka bo khanai pon album langai ha bon ka bol an ji chu album plus to hi YouTube channel ka niwin YouTube channel hi kay own personal hi pon the flow dance mina ki bol hin actually I'm not a YouTuber but I have a YouTube channel ti tabang cho ipiti say diam the flow dance studio ki teasing subscriber ang tam nai pun vi ho mi pi vi ho subscribe din kan tu masai na abale the flow dance studio hi ka student ho expose ka bol in video hi ama ho improvement vet sa na ding a hi one alang pi a studio dang hona bol phat le every video camera aji chu ki expose na dia hoi mama hin ai wangin kai dei dan wangi achumin ka student hoi expose ka mo bol num poi aji chu student khat le ni hi expose de mana hung zong khamei the expose de mana hung le wang chu lam thanum ta lo ti na hi jing ta na lam thanup ta le expose ngai lo icho alam a skill pa chu ne le they don't have to expose themselves once they are good that's tita bang hinten ama hoi expose ka bol na sun hi album lang to het theilinga uching boy hang mi or like to chum na etia thilum hoi adi sira uching boy hang mi na bol phal I ha ko win ya choreographer chi phal le ke maung azaw ding I season ka zaw phal le ka students so zaw si ka puizin a senior students so na ama ho expose ka bol din aba le chu expose ka bol thei bina painting aba to ka YouTube se ya chana the flow dance studio chu expose ka bol je ki pau me a hoi ma jing na mi tam pi no phat chom pi ding ka jing chai ati le inja chu mi la na sa hi na to hi khat be la khat ne hin sa pi ki thei de ham na okay nang original la na Singam loin kaung itile hin
say ngam ta ngayong sule zanin na melong mitlana langzing nay hinsan pizing tan kalungsit na nang ko munding boka nung na mel nuzing ding ka nung hinggel o kalungsit na ni den khazong muzo ni so mai kamulaw ting kay din ahasa Kipao me ngày xưa le nó là xã cho ngày mà dinh in na kipao me làm le là xã nó cọp dinh thì pa chat no mà in mà ban na trong la ngày ta hin khumin lang chúng ta le la ho na hin sai lo le na làm phat ting le mi hin gol hang ni sa mai the mel jong le na le na fresh tet nin upa mel pudding in na kilom pon na chi ja chu ji na ne ya cha na ne ya hele thep khat ne hin se ip chen pi the da okay aji chu nunga ho avoid lo na dingin ki hoi zong ki hoi pun nunga zong pun tin na nunga zong pun tin ji ja chu ka sai nu masat pen chu hele ji ka nei tan ka ji nu to ke chenang so nai pun ka cha hi kum khat le 1 year and 5 months hi panin 2020 chun ka chanu opinion to hi 1 year and 5 months ta bang hi tan na ti chu hin kaloi nu hi ga ne kha ga introduce lang kaloi nu hi vai phei sun tak ho hin anu hi le kaloi nu anu hi le sing sun ho hin ke chu 100% pure samte ka hin zau ka hin na ti chu he ka sei num chu na jinu hoi lai ho he na ti ka jinu hi monglin phai ho na ki pau me a hi le na jinu jong chi ho bang hi na support nam them khat ka credit ka pi ta di lewang su ka thil bo zo si ka jinu credit a ka pi dia aji chu bible asen ji hoin in alamin sin in a society ana to hi golang ho ko ma ka seinum hena abi ho ko ma ka seinum phat chu dong ma na nei na dong manu chun na thil bo khat a support lo phat ha sa dan he na example anang football na lunglut me te ai wang chu ama chun sa pe kham khat bol ne hi lo an sei me thei chu chi phale chun anok mo dan ai lo le na loi dang nu me khat to na por khom lem ko ham chi hutian an gin mo pha dong me thei chu ai wanga chu pathin lung sit na zala ka loi nu ko ma pa a ka larn do ka mu khat ai ba le credit ka pi num na ji ka loi nu hi ta banga alung thim si na hi le wang chu I can't even do all this stuff ai chu lami ti pha le hin sometime nu me to partner ka ni khom chi ka students ho akhut ka tu phat ji nunga chula ma hong na akhut ka tu phat ji hi lo le ka lam khom phat jong ji a hi lo le mi mun chum chuma ka pod do pha le nunga ho lam ka hil dang ji ai lo zan phat le sar hong in ne chilai pod do tin chilai video sat me ti phat lang pung khat pung ni ka kile phat ji ti chu ka ji nu lung thim si hen lang a hi lo le lung thim si a phalo lang an ge le wang hi thei lo di he chu ti ji a chu ka jinu credit ka pi num ji na chu amanan support ja to ka thil bol chu ka chi zom phi the na ti a chu ka jinu chu sangta credit ka pi no pa cha no ma ji nge na no mai dang to aba lo na chi ho za la nang yong hi chan na pha the hi na kyong ka hin pa cha ma mai nge na jinu che a ti le aba na hin in zona na hin la sa ho nang ma original hi in na chila na sim hi koi na sim dan ha ma hi lo le just fiction ham EPT nếu khả năng sẽ đang chila hi thing ki sele Kuki pau te le tha do pau language ka fluence pun na ka pau do pha le jong tiam ki tia jang pet a chi khu avaya leng ji na ai wanga chu zo ka hi zo ti leng ka zo pau pa chu pot do guzi ai wang chu ka loi nu vai pe sun tak ana pin do wanga hi ama hi tha do pau an use in sunga hi ji ji a hi ka jinu to ong ki chena pat ti leng ama hin tha do pau hil ke ma zo pau ka hil and then
i macha tiong pi macha ka ti zina and she correct me somehow little chi ho si a chu e kaloi nu te an ki pan pin tua la pa chu kan ji pit na chu piti ham ti la kaloi nu koma zo pa wa ka se ji kaloi nu tha do pa wa translate an bo pi ji kaloi nu ka koma to ke kyong ka to ama ka koma to ka ji izin ka phu da ni atune ka ngai ma sai atune ni ka kai jin atune ka kai phale hi chi pa lai chi ki hap le ka ti jin kaloi nu koma chi ka sei nu me piti sei dam pa ma ai sei pi jin na ya so kaloi nu pan pina ka thum he kaloi nu koma kaloi nu to ka phu khomon te bang tai ki pao me na sim dan hi lowa ne ki tho pi zo cho na na noi a phai ne ki tho thai hun ma jing in ma ban ni nong chi ta bang tam pi hin sim do be hin lang na atile abana ka do nom hi oza khat ong na hitan na ban thing le proprietor khat jong na hitain chi ja chu nangma certificate ni hoi lai ya itin anjil do a iti kuma nan jila ipp na nei tam certificate them khat hen sei certificate hi level 1 level 2 level 3 course abal ipt sei dam diploma course ni panin na chi ho chu a level khat chu at least 6 months a hi level khat me mi a hi abale level 2 changing 6 months again level 3 changing 6 months after that you have to earn your experience like a teacher and then you have to move on after that you get your diploma it's not that easy more I mean it is hediam puna umji khat chu hita banga ki struggle zia mi khain hung la mo ne lang na lam din zil lo wang ti pha lo it seem like we are nothing katino mena dancer ho ti mana chu mi mo nu si theung hi lo he aji chu ha sa to gen thena ki ha sa to gen thena ki zil hin tin abal chu chu to survey kan mo chu hi le around like 1 2 3 4 5 6 tabang survey kan na achum chum to uyan second box ka zil lo mun chuma ka pha le le ho ang survey ne khat train ne khat cha ka mo abal le online dance class ong ka zawin chi STG studio ki tin STG dance studio ki tin ama ho hi le ho gam India ai hi pun foreign country hin online a dance teaching apu vin chi ho chu ka join in na and you have to pay $1 for that and then hitia chu ka pay jin chi ho wang chu certificate direct approval la wang in pun na ai wang chu at least they give me like thi chan hi chuna tai na chai tai ti ho na an sei pi ju vin tia tu ne khat ka het bana chu ka hen het be ti ho chu mun chung tia earning knowledge ti ha ka na ha bol je ba kan het be ti cho chu in te ka certificate se ho cha ke pa me ala chi nang ma studio he na link na bolam adang nga ke ya hi na tu le tun wang linga ki bol chet pun a hi wanga ka certificate mu to tu studio apat na approval ka mu apat na hi ke ko ma pa na student khat in certificate amwa hi le a career aki approach the he mun chu ma na chi ho hi pa chi ho hi short aka sengam approach na ball thei cho na mo ke holim na chu chom khat hungum tain tu hin chom khat break lai te na ke pa me YouTube vejing ho hi chi Chipinthei Talkshow vejing ho yo sin chom khat break ka hin la hon ding hin ban teng le holim na chu hungum ki ding hi Hui akon hung kisim do don theizo se hi hui zu thing sel akon kisim a hi Hui test the harap Manipur
break chom khat chu in la tawin tu hin aveling kholim na chu na pan ki taw hete a hi le bro shape ki holim na chu na pan ki tai tin na tu hin na ho na kil dano na student ho ipilam panga na hila na hin sim jiwam ti ho them khat mi pi heading an hin sei pi de ha student si junior senior category in ka hinu win na aba le a level a chin a level 2 akipat a level 3 chen hi senior a hi azawin level 1 hoi basic training ka piwin e ho danga hi lami ti phat le ipiti sei dam lami ti le youtube a vet hi le reels instagram a mu ho hi le tiktok a lan ho hu chio hu lam hu abo ziwin ai wanga chu a foundation basic ta umpon a foundation basic ta iti le wang chu example a hip hop ka bola hi le ka hip hop bol na chu a basic pp ham ti cho kamin ka zi na dinga chu abc ke hello kamin ka zi thelo na hite banga chu hip hop a hi lo urban dance hi lo le popping hen lang locking hen lang hi lo le bollywood fusion lang contemporary ta jong le thil zo si a foundation a root mena chi chu a foundation a kapat piwin direct alam choreography ka hil puwin a foundation chu step by step a ka chi piwin abale ahong thep dom phale choreography keima choreography bol chu an learn ki win hitia chu a level a chi don abale workout hi apoi mo ma main workout hi phale warm up lama sanga at least 15 minute to 30 minute hi workout kala busy win workout hi pidinga poi mo am ti phale lami kiti ita sa thakhat aki straight zin ahi lo in muscles ahi lo le i veins hoye aki straight zin ahi lo le thakhat kha ikipop phat umin na chest popping ahi lo thil chum min chi hoi bol phalin ita sa warm up loi bol phal ita sa hi ipem effect thei chi a chu stretching hoi ta ala ding ahi lo le warm up hoi ta bowling chi phat i lam phat le ikipo zangin na ita asang anumin abal khonung phat le muscle pain ma hi jong le azini phat ham khat le stretching bo phat ita asang nu me chi a chu stretching ho kala asa juvin abal basic class to ka sei ta ma chu foundation ka hilvin tin ka chi pivin abal le adi sada poi mo hi e ho la nga hi dancer iti phat le dancer ho hin a head team lo isolation pi ham a he ji po isolation pi ham a hi lo le texture pi ham a hi lo le ipiti sei dam a flow chi dan ipiham na ai thil chum min piti isolation iti phali tua hi kalam phali hin kalu hi kachat sa lo de example a kachat sa lo de tia kalam ta cho na lu chat lo in lamin ti sanga chu isolate your head iti phale na lu chat lo ding maybe your body parts might be moving but your head will not move more and then isolation ti phale isolate your head and do your hand iti phale example ka khut amo if ta ka bonding a chu kalui ta chat lo chu isolate your head that means your isolation ti ho apoi modern card and a foundation ka hin abale texture ti phale til shading atam hin ki sei chai puntin na chi ho ita na basic in a theory a practical bo sei lo a theory azong ha hilin ka hilin ka to khom pizin meditation ong ka nei pizin alel phat le hoita in ka to khom pin motivational speech ho ka ngai sa jin aji choma ho le ma ho comfortable feeling ab ale motivation ne khat mu thaya alung lut na ne khat backup thei kha le tia piti sei de ham ama ho hi kapus jin na hiti lang pangin cho chuiti hitia ka bola ka hil thoya dan cha pau a hil ha ta thowa mi piti am hil ha me tam tho a hil nop jong mi ki bang loe le khai sing phat le jong khat adi nga hi chomcha teacher honong he chula chomcha hil le pe aba le sao so pi ta hil ngai ti bang tin a ha pen chu aloi hola angan sep ve to ai wanga chu ha na chu piam tile ama ho het ha aji a chu adang ho avel vela ga ki boss as ang ni thelo cho sometimes we have to move according to the flow that means a het lo chong adal ha me ngai ti mo a ke ko ma personal class ke bo se ni hil no til ne hilo til wang chu ka boss a the avel vela ai wang chu as a whole as a crew hilo as a team ka hil phat le class a chi phat wang chu mi khat het lo ji a wang chu avel vela ka hil ji pon na tia chi a hil ha di set ho wang chu phat ong ka ni a hil video tutorial ka sit pizin ai na zong a video ka lam na ho cho vet diu step by step 1 2 3 tin ka hilin cho ai na ki vet jiu vin tia chu am bol jiu ke pau me na
ผัดจบปีไทยตำตายองดิ่งเห็นอารามจิงหอดิ่งอาจงเทมขัดเบะวางจูนะจีอีกเกี่ยวลิมโนนเห็นเวหันหลังเห็นเลยจีกระบอกเบะได้เหตุจีเทมขัดเบะไอเดียเห็นเนี่ยดิ่งกับยิงใจนะอติเลยอบานาเฮจีลามเฮนะอภัดจมในปีมันเทมขัดเห็นลามฮีอามาสเปนไออิมมูนซิสเต็มอบูสินอบาลอิตาสาดิ่งฟิตเนสขัดเห็นนะตัวฮีอันก็กิเซตเลยแอโรบิกกิตยองฮีลามจีขัดอิจโอมีเท้าคนอารามพัดเลยเห็นเฟสบาร์นจีนจุดมาเอาดิ่งเฮลดีไลฟ์เท้าเบสิเอซงฮีหนักนายนะอีกคนเบสิลงหนักนายไอ้วังอาจุฟิตเนสขัดnormal ที่เลงพิธีเซย์ดำไม่เลยปอนกิเซย์เลยสับจาบิไม่ใหญ่เลยยามนะเจ้าแต่บางอาจุขัดง่ายนะจริงๆอาจุเกี่ยวกับตัวขัดในไอ้เสพาละนักโกงเงี้ยที่จุขัดเท้าเองที่ไอ้วังอาจุ I never change if you come in meet me day after tomorrow not day after tomorrow sorry maybe next year or next บานพัดเลยยงเลย I'll still be the same I can promise about that because ตู้เลยตัวกระดานสไลฟ์ก็จีบไปให้เลย I'm not gonna change กับ physical กับ structure ไว้นะไอ้จีจุกระเท้าส่งกระเท้าขับปุ้นกระโกงขับปุ้นน่ะก็เห็นชนะกระลามกิบอันนั้นจีจุ fitness ก็เห็นอบาลเลยลามมาพัดซุ่มนะค่ะดิ brain นี่ abuse ตัว example ละนั่นดิ่งอาจุจะปังตัววิญญาณ academia จะปังขัดอุมินteacher กับปันไลอะอามาให้ school วัง topper หินนะ topper หินอาเลียข้าซิมจงอบุยปุนอารามจงหอยแต่น่ะบอลินที่หัวจุ brain ของบูเซนะจงอบาลเลยลามีพัดจุ่มนักขัดเลย if you wanna go as a career พัดจุ่มนักขัดตาจุละใน career นั่งมาaim in life อันนั้นชีวิตนู้มา if you wanna become a big choreographer or a big dancer ไอ้เลยจุพัดจุ่มนักขัดตาจุชีอาจุไอ้วังอาจุนู้เลยป้าเขียนขัดไอ้ปีนี้ตามตีเลยอาจารย์หัวฮีปุ่งกะนี่ส่งห้องลามเลยอัสตาดีลังบุญเตกีเจ้าจูนู้เลยไปที่อาจุก็ใส่นุ่มจูฮีเลยจะปังขัดจูปุ่งกะนี่ส่งห้องลามจะอัสตาดีบุญที่เลวังจูห้องฮีจงเลยบุญเท่าเดียกันที่นั่นไอ้ที่จูสกูลกายดิวนี่ละห้องกิเลดิวปุ่งกะนี่จูเด at least ปุ่งกะนี่จู free time นี่เตะดิวจูที่ส่งอาจงอากิจิลาเจ้าจูอะไรข้าสิมบุญข้าอาฮีเลวังจูคงหิวลงบุยเดียจิจุกเซนุมนะที่อาจจะนู่นเลยป้าคนจงลามจิลมันstudy ลัง career บุยเดียหิวเลยอาจจะพัดลามหงจิลลังกิขลาสะเดียที่พอนะจะหิวบิเฮนะทิ้งกิเซเลย dance studio หิวังstudent หอย class กลาใจพัดเลยเตาหน้าก็มันสะจีตัวนี้จีนเตาหน้ามันยิ่งจีนเตาหน้ามันยิ่งจีนเตาหน้ามันเดียที่นักก็เสียจีเก็บเป้าไหมเตาน้ำมันโตนัทโถติลเข้าตัวนัทโถวางจูอัพมาหมายอย่างเงี้ยนะมีตำปินจงจิตตบังเฮไอเกียลโตโลไม่เทียนมาบ้านจงเห็นบอลจริงเห็นลังไอเล่จันนูขัดนั่นในตายนะจินนัจันนูเฮจีเห็นนั่นจอมสะเดิมที่ไอโลเลยปีลำปางในเขาขาเดิมนัจันนูนั่งเกี่ยวกันไงแต่เกี่ยวกันวางกระลุงทิ้งเซลังวางก็จันนูนั่นเดียกับบอลสัตว์เดียก็ตีน่าจู as a father อามาเดียบอลป้าจูก็ support ดิจู as a father กับบอลเดียนะไอ้วัง as a father ก็หิมนะแค่เดียป้าจูกับบอลสัตว์เทลตัวไอ้อพัดหมดเลยแค่เอ็นจุยไม่เทก็ตีน่าจูตัวไอ้กุมขัดเลย5 months ตัววังอีปนะวิดีโอบีบอยมีลามนะวิดีโอพัดอาลัวหดสินไอ้เราเลยก็สตูดิโอก็รูมาของใครลุจินมีลามกิติลพัดอาหุดิตินกับบอลจินนะเป่าเทป้าตีเทปันจ่อเนี่ยขวัญจีเทปันไอ้วังจุมีลามหมู่พัดเลยสตูดิโอส่งห้องลุนุ่มจินอนุวันไก่จีนะก็เวลเลยก็นุ่งจุยไม่เทไอ้วังก็เซเทปุ่นนะตุ้งแต่จีจุจะปังไลน์ที่จะอาจุไอ้วังจุบอลเปียงลุงลุไม่เทน่าเลยคนนุ่งเลยนุ่มไม่หิวังจุอาจีจุก็จะนุ่งคุณมีในเวลภาษาลีสาจีอาสามองภาษาจีก็เจ็บอาสางาลินหงอวจีนนะจะปังหิวอาลุงจังหัวจุอาป้าสุดามิลเกตแล้วจุดอาจุคนนุ่งเล่ฟุตบอลลุงลุนำหิวเลี้ยขลังไลน์ลุงลุนำแอโรสเตรสลุงลุนำอมดานจุกเตะลุงลุนำเป็นจุก support that's my duty ที่จุกเซนหมายของหล่อทิ้งเงินตินนะอติเลยจิลามลังปังเฮมิสุงาเฮอีพี standard นายองวัง career มันจะเทียมให้เราเลยตัวเลยตัวฮีcareer มันจะเทีย if you are only wise ก็เซนจิจู career มันจะดีพัดเลยหิน you have to have a lot of supporters plus you have to have a lot of project album project ยังนั่งปีแต่ส่งเลย
show na zo si maybe concert or maybe program na lu zo ngai ti chu na lu zo ga hi le wang chu career man ta the tu le tu din man wang ken 50% bo ka zawin na ti chu ha zep na lai career man mo wang hi lo but if time change man thei ta ga sei dinga chilang panga hiti professional ta chi hi min lun ka he na ei mi sunga ale min lun to nanga hi iga ve na hele na hi ka he do po in na YouTube hi phate ipringa na bol ham YouTube hi hiti YouTube kana ke pat lo na ji ke we dance kom lai hin min lun in na YouTube channel hong nai pun chom hat zo nunga chon hongin a hon ti long ke hen na e wang chu ken pidinga YouTube channel kon the rom we dance academy ai as a crew member ko min abana teacher kong in we dance academy a rule khat chu hi le as long as you are in we dance academy you can make any videos ahi ta bia na about your own content ti bang dinga henge YouTube channel wang personal wang khat be bo sen but that ain't gonna work aji chu ki free lo chu guidelines ta bang chu to hi example we dance academy hu teacher ka zawa pm lo ama ho member ka hi chan chu keiman ona I can decide whatever I want to do alone ka decide hello chu abale content ho jong ti le example a milun alas ana ham ai lo le alam na ham anok na bo thei chu because he is alone and then nobody is there to point him do this do that e wang chu as for me we dance academy teacher ka zaw lai chu everything I do is being watched net him choreography ka bo diong le ala hi ke ka len thei lo example a chu ke chun omel hoinu ti la penso ka bol nu me ti ta te ka bol na dinga chu we dance academy nei pa koma share george koma chu permission kala ngai ti ka bol nu me a la chu ka de hi te ka bol lo da be di hi ta banga ki um hin ei ma de bangin aki gam tang thei pun na cha chu an kyong kana bol do hin abal le ke hi YouTube langa hitia thing ki sai le YouTube langa hitia kana ha pan lo na ji keima on background family no azil pun aji chu tun wang chu video la ti le num tai nidang la ya video khat me la ni ngau mi ko ma 5000 above ka pi nga he 5000 khat ko ma chu ana hlom pen hi le 4000 khat mi ki ho pi thei mana ti ho ta bang hin tun wang chu e pathi lung sin na zalin video kala andilong afria kala an la pi tam ta na pathi lung sin na zalin I still remember that video kala ani dinga hi YouTube channel upload ni video kala phone ong kamang chajin min camera lin ta gimbal ki choi a phone to ka ngai tu phat lewang aki hel mong tan na tun wang chu chi video kala nu me ti le ke kan la pidam ke kala pidam ationg tan aji chu collaboration tabang to Omega Studio omin aba asi som leng aba le to adang dang zong itia ka ki he pi ama ho chun ai poi mo phal imang ziuvin kyom ka poi mo phal ama ho ka ko jin ha sa ta lo na video lo to ai abale chi ho ji a hi tia abula ha sa na pitiam in sung family background jin lo ji ho hi lo le piti sei di ham guidelines tam pita kan nei boundary kan nei ji a hi mi he thia direct account po do lo me ain wang tun hin neu khat kya ding anum chum tan aji chu keima on freedom account chat thei phat in na toi keima on freedom ma chat thei lo hilen tu nya ka to na mun he ka to lo mai the na chi a chu chi chu hi a phai chi chu khat he tai na ki pau me hoi ta ni hin sei chen pi jin tu hin ma ba na hi chi memento he na impact tv Kuki Chipinthei Talkshow a guest ho ahung ki pezing in phat ma sa pan in na chi hi pu major l paulen thangkhong sai and family keveng no Manipuri am ho hen sponsor a hin bol pi wa Talkshow si le hen guest ho ki pezi hi ji in chi hi tu ni kho ana yong na phat ho boi ta hyong le gozu noi dai noi an honga chilai mona kholima na phat ki holim na dinga na hen kai ke ji in chi hi ki pa zalin ka pi nom win na long set te in ni san pi wen lang chi chung cho nen khoi hi industry in yong na chita bang thil pi ho hi Talkshow si le guest ho ngai lu zalen ni hin peji win hi le am ho chungang ki pa tu ka sevin tu ni kho a nang jong chi pe thei dinga kom jin ka ki pa in na chong hi ki pa zalen hin san pe ama sa penin
memento APP2 pu major Paulin thang khong sai and family ko makipa thu ka sein aji chu nama dinga hite banga pan na lau hi kipa umin abale ke zong ne sponsor pi khawin ka kipa in ka hin sai ka hin taw ni he abale a second na khoi hi kiti me he pawa sei tang ni o ahan ba makta khoi hi gi company wa hana thagat sari maram di noina shumba ekhoi gi shumba art line da support PB bagi da makta khoi hi company bu ahan ba makta thagat sari aduga ekhoi public ne su noi gi product se yam leina leiba hotna jege chichu ka sei ka o zang piam kalai tan ni tu te na theme kho Impact TV Kuki Chipinthei Talkshow sponsor hin bol jinga ne theilama khoi hi te chunga ki pa thu sevin am ho ne thei hi khoi zu zau hi ne thei product zo siwa he tu yong atui ma en banting le dam thei yong dam thei kai ma jeng hi am ho ne thei hi ji chun na chi wa khoi hi bakery imu wa le test ana bol chi uti ti chu ka hin tep nom he viewers ho ke pa min ju tu ta ne pi in lang na tu ni khwan hong hi na ki pa ka sei dinga kalung thima mo min na he jong le ka sei man nai lon ama sa pen in impact network chunga jong na impact channel chunga jong ki pa thu lin ten ka phungin ai chu hiti bang ho je a hi e ho nam sung le gam sunga hi exposure ki mu he aji chu hiti bang mi le tua mi he dinga poi mo ta poi ma chan he pha lo di tua hiti bang showcase theina mun hite bang advertise bol theina mun khat promote theina mun hite banga impact ten opportunity na pihi kyong ka kipa in abale mi pt ram kipa din ka ging chain hite bang he maban le jong mi pi honong ki support en langa bale impact jong khan to na le malam sot na hin ne le kati ye kipa thulin ten ka phunge ki pau me aban le na china professional he na ki thopi ho ai lo le na supporters ho ko ma ki pa thu na sei no maung le tu hin phat chom khat na hin pi ke hin supporters katinu min na fan zong katinum pun aji chu fan city phat le mikilet sa kai wale ke wang fans katinum pun atin thingin supporters my dear supporters katinum join aji chu supporters ho lowa hi ima ki bol thelo hin na chi ai supporters onong i support jing win lang abale tua chilaya impact Kuki TV channel long he support ball chi witin a video subscribe chi witin abale ai henai lo ho jong din hata in kata asanin ai he sahon jong ai support jing bilang ai henai lo hon jong support nei pe dim min kan thu mi ne ki pau me na phat man tam ta na hen su kya tu ni khwa chilai impact TV monai ki holim thei ding an hong hi ki pau ma yang in na ka bol thei sunu chi sanga phazol hoi zo phat khat teng le khain bol thei kin ding win jong kinem kit hoitin na nang jong na care langa na chin langa na lunggel na lungtum ho hen mol son lang sang hoi jol phazo in avelin ki moto ki uti ti chu khain wish no mo he thank you so much aban teng le impact TV Kuki Chipinthei Talkshow vejing ho zo si chunga na bon chung win ki pa thu khain sevin ke holim na hona khat le ni be ni phat chom pi theu them khat o ma hong le chichu impact TV te channel comment section chun hin piu hitin khan to sa be theding a hoi lo imu wa yong le comment section na ipi theu he ti chu kain sei he a vejing yo sin a bon chawin mangpha